Gledamo da mi se vraća na selo, evo smo kaj Dragan Todorović, Gornja Trnava, domaćinstvo štala. Ajde vamo kamera. Gdje ste bajke? Dobar dan, kako smo? Evo smo u Šumadija, Gornja Trnava. Mene svijem. I tako. Ovce, jedan koza. I taka. Idemo vamo šator. Ima veselje, ponorastvo. I tako. Zite kamera, idi kupu s vama. Glavno to, kazani da se kuva želje. I taka. I tam po kuću. Prošlo je 12 sati, ovo je od jučer. Bolje kad se vide. U kameru, veli kuću, ne u meni. Gore kuću, Mićo. Lepo se slikamo, vidimo, sve. I tako. Idi kod šatora, kreni kamera.